Pemirsa, sesampun puput pelinggih pura Kebecikang, Krama Desa Adat Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan, Raris Ngemargiang, Pemakuhan, Biwa Pemelaspasan Payogan Ide Betara, ring pura dalam Desa Adat Bongan Puseh, Kabupaten Tabanan. Bendesa adat Bongan Puseh, Gusti Putu Sukaraten Latarang, Dawakala Kutu Semeng, Krama Desa adat Bongan Puseh, sampun ngawet ngemariang upacara pengerainan ring pura Kayangan 3 inggih punika, Pura Desa, Pura Puseh, miwa Pura Dalem. Upacara pengerainan keduluran untuk upacara ring pura Taman Beji, sangkaning ring Taman Beji di Betara Kayangan Dalem, kelaksanaan ngajimbarang wawidangan Pura Beji, untuk numbas tanah kantos siki are kali dasa meter. Upacara pecaruan, pengeruakan, miwa pengerapuan kemargiang, mangdareng sejroning pelemahan Beji ngameliang karayuan. Raris lantur nyani kemargiang upacara pemakuhan, miwa pemelaspasan ring pura dalam Desa adat Bongan Puseh. Upacara puniki kemargiang sesampun ngembecikan keker pelinggi ring jeruan pura, saha inggian ring pelinggi pat bedogol kegentusin untuk taruh anyar, sani mengena ring jabe tengah pura. Pemecikan pelinggi pura inucap nelasang dana kantos 1 juta rupiah, sani bersumber saking dana BKK Provinsi Bali, 1,50 juta rupiah, sesampun kekeniang pajak dados 1 sekali dasa juta rupiah. Ring kawentenan kekirangan untuk pembangunan pura inucap, raris kejangkepin saking aturan dana punia krama. Dana puniki menelasang 200 juta, sakemon bersumber dana saking bantuan dana BKK nika provinsi nika wantah dana kotor niki sedurung potong pajak nika 150, bersihnya titiang boleh nganggen nika 120, kekirangan punika warga desa adat nyundul boyo ngatur yang peturunan wajib wantah donatur punya nika nganggen nyangkepin wewangunan sane Kebecikan. Perda Desa Adat kemedalang oleh Gubernur Bali dawak bulan Mei sani lintang. Bendesa talun mapengarse majeng kramo Desa Adat Bongan Puseh sani akenyane kantos 816 kakak saking 6 Banjar Luiri, Banjar Bongan Gede, Bongan Tengah, Bongan Lebak Aje, Bongan Lebak Kelot, Bongan Jawa, miwa Bongan Kau, Presiden Nelebang saestinut manutin ring kawentenan awik-awik punika, utamanipun indik nganggen busana adat ke pura, taler nenten ngawigunayang plastik ritat kala ngemargiang panggubaktian. Napi wentan uger-uger saking murdaning jagat Bali mangdeje kemargiang ring desa adat rwe utamane iraga mebusana adat sapunapi pulah palih raga mebusana ke pura nika kaping siki kaping kalih sapunapi ritat kale raga tangkil kekayangan ring dijeje mangde preside wargan titiang sampun sesering titiang matur mangde je preside resik sarana pangubaktian mangde je ring kayangan sampah napi malih sampah plastik mangde je resik mendukung program Bapak Gubernur Bali kita. Ringgala punika taler kemargiang sosialisasi Perda nomor 4 Warsa Kalitalik Siengolas indik Desa Adat Ring Bali miwah Pergub nomor 6 Warsa Kalitalik Siengolas indik tata cara permohonan penggunaan tanah miwah sewa penggunaan tanah pemerintah daerah sani kodar oleh Ketua Kerta Desa Adat Bongan Puseh Dr. Iketut Subadre kesarengin Ketua Sabe Desa Inyoman Suparwo. Sosialisasi menjantan pinaka usaha untuk nyokong rekomendasi program Gubernur Bali asa punika taler krama kaptiang presiden untuk eling sauning indik perda miwa Pergub inucap. Indrawan Mewa Bayudi, Bali TV.